Sicela ke bafowethu ungamoshi isikhathi akwengiyolanda ke umnikazi wesibonakaliso okukwazela asukume ebese sethulela ukuthi zithini indaba kulonyaka ngoba sesizwile lemithathu sesizwa kulo wes4 ukuthi kwama kanjani. Ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga mfowethu. Angibingelele kubaxosheli bonke abakhona namhlanje ngokuhlukahlukana kwezindlu abasuka kuzona. Ngaphambi bamkhulume angikhuleke emakhosini alelizwe amakhosi ohlanga ngikhuleke nakuzo kuzofika isilo esikhona ehlalweni namhlanje. Ngibingelele kubafowethu abakhona abafana nokuthi baseka yonke into ethinta into yesintu. Ukuseka ke into kwesinye isikhathi awuzokhipha imali ephaketheni kodwa ukuba nombono isupport ube khona uyikhulume kahle ziningi indlela ezikhona. Ngiyababona ke abafowethu abaningi la engazi ukuthi khona insizwe suka le eJozi ehluhluwe ingifonele ebusuku yathi ngizwa kuthiwa kuzobe kukhulunywa ngengoma ngathi kube kukhulunywa ngengoma kune media briefing yathi Nkosi asengikhona ngicabanga ukuthi beyoqala lensizwa naye lesasihluthe sihleli lapha eceleni. Ngiyabonga kakhulu lokho ngiphinde ngibonge acknowledge presence yabafowethu uBoni Ngubane abakwibusiness kube ubaba uMzobe oyi-stakeholder ngobeni kube umfowethu uMavava Sikhakhane owumlomo wamagoso nje umagoso ngeke bikho kodwa ngoba ukhona khona kokukhulunywa uyakwazi ukudlulisela bona nabo futhi bakwazi ukudlulisela kuwe. Ngibonge nomfowethu ukhona lapha phakathi kwetutuma uComfort abantu engabafowethu. Ngiyanibingelela ingane zakwethu. Mhlasimbe angiqale ke ngikhulume into enkulu esithe ahlangane nayo namhlanje eyokuqala ebalekile ukuba sikwazi ukubikela izwe ngokulekelelwa yini baxosheli ngosuku lengoma. Sike sakhipha usuku phambilini sathi ingoma kazwelonke ingomhla ka7 June kanti asizange siqonde ukuthi umhla ka7 June usukuqondene nomunye umcimbi osukukhona ukugijima obakhona la eMabhida my Comrades Marathon okungaba likhonike ukuthi kube khona igcawu ezinkulu ezimbili engakwazi ukumumatha into efana nemicimbi efana nalena. Ngaloso sizathu ke sase sithi sicela ukuthi sibe nendlela ethize yokwazi ukwethula lokho emphakathini kungavele kubonakala ngama-poster nje aseyidate kodwa kungeke ukuqonda ukuthi simuva kanjani kusukela ngomhla ka7 siya kwi-date esizokwazi ukuthi sisho. I-date esemthethweni ngeke sahlehla yengoma kazwelonke umhla ka21 June kuyobe kuyisabatha. So akusesiwo umhla ka7 umhla ka21 June siyafisa ke lokukhuluma ukwazi ukuthi kufinyelele kubona bonke abantu abathintekayo. Sixolise ngokushintsha usuku siyazi abanye bafaka izinsuku emsebenzini benze ukuthi bakwazi ukuthi bangaphazamiseki. So mase bese kukhona bafake izinsuku siyacela ukuxolisa ukuthi cha kube isimo esingaphezulu kwethu ebese ngesikwazi nathi ukuthi siqhubeke ngenkani sithi akube umhla ka7. So ilanga elihleke umhla ka21 sitheke masixoxe nezinsizwa sihlangene last week sakhumbuzana ukuthi umhla ka21 vele ngonyaka odlule ingoma engomhla ka22 June. So ke asimuvile kakhulu kuyiviki esiba nayo esiba nomcimbi wengoma ngalo. Angikuvezeke lokho kunina abaxosheli ukuthi bafowethu sonke sine responsibility yokwazi ukuthi sithuthukise ingoma. Into edathi ngisho njalo ingoma kusiyona kamgcineka. Ingoma into esizalwe ikhona
mhlambe futhi nobaba abazalwe ikhona, kodwa asivume ukuthi ingoma ngizothi iwumdlalo wethu thina abantu abamnyama, kodwa osilele emuva ngayo yonke indlela, ocilizeleke ngayo yonke indlela uma ngabubuka ezintweni ezikhona zokujabulisa abantu, ezihlanganisa abantu, ezosikompilo labantu. Ngizokwenza example ngegalofu. Igalofu umdlalo wabelungu. Kodwa uma ngabe kuba negalofu, abelungu bayakwazi ukumobilize yonke inhlobo yezinsiza zokuthi umdlalo wabo ube impumelelo, zokuthi umdlalo wabo ube yisasasa ngayo yonke indlela ongayicabanga, ngoba abelungu bayakuveza ukuthi isona sport sabo leso, igalofu. Nathi ke kaZulu ingoma isona sport sethu ezabantu, futhi ngeke ngithi kaZulu kuphela ngoba ingoma ikhona yonke indawo, kuphela ingesimo ngendlela ethi ngoba ngisho kaXhosa kunengoma yakhona, ngisho uphume ngisho eSwatini kunengoma yakhona. Kodwa ke ake ngifocuse la kaZulu ngithi ingoma kuthina isport sethu, but kuyiqiniso ukuthi kuze kuzoshaya leminyaka esikuyo ayikho into yethu usikompilo lethu, umdlalo wethu nje edeleleke njengengoma, futhi engasupporteki njengengoma abantu abahlala ehlaleni eziphendukayo abasemandleni ukuthi bakwazi ukuthi basupport ingoma ibe sezingeni. Ngakho ke ngoba kuzelwe thina nonke ningabantu abamnyama intatheli, ingakho ngithi ngicabanga ukuthi le generation ekhona kuwumsebenzi wethu ukuthi sithi sife sikwazi ukwenza umehluko umuntu ngamunye ngamunye ngendlela angakwazi ukwenza ngayo, uqinisekisa ukuthi 1 impilo zamakhosi ziyashintsha, 2 wona ke umdlalo wengoma uyakwazi ukushintsha ube kwelinye izinga. Masiqala ngo-2022 akekho wayicabanga ukuthi ingoma ingakwazi ukuthi ibe se-stadium, ibe se-groundini, in fact angibeke kanjalo. Sasithi masihamba sinqonqoza khona bethi awungeke ingoma uthatha ingoma uyenze eThekwini uye egroundini uthi kodwa iyokwazi ukusekeka, iginqi zingekho, ukucindezeleka komqondo okudala ukuthi kucatshangeke kanjalo ngoba sebejwayela abantu iginqi. Kanti ingoma abantu ingoma abayilandelayo, ingoma ine-support ongazange uzibone kuzona zonke indawo zasemakhaya, ingoma ine-support. Asikuvuma ukuthi zikhona indawo egcine ingoma isifa noma sekungathi iyaphela, kuphela amandla bekubuka ukuthi ingoma isigidi iminyaka engaphezulu kwa-50, kodwa abantu kuyibona kumele bathathe izinqumo zokwazi ukuthi bayithuthukise ingoma, babheke phansi abakwenzi lokho. Ingakho kusubona sekuthanda ngathi kwezinye indawo ziyehla, kodwa sathi masibanga umsindo ngo-2022 kuza manje mawuthi uyabheka uyabona ke manje ziyaqala ingoma ziyavuka. Lokho kukutshela ukuthina into vele abantu bakithi abayithandayo le, into abantu bakithi abangayifela eseyinhlizweni zabo kuphela bebe nento ethi lento ithanda ukuthi ikhohlakale. Ngakho ngihlaba ikhwelo-ke lokuthi la endlini umuntu ngamunye unomthwalo ukuthi kube khona iqhaza alibambayo ngendlela yakhe ekuthenini ingoma ikwazi ukuthuthuka ibe sezingeni elifanele. Nje ingakho ngiqale ngachaza ngathi ingoma kuyona kaMcineke akungabi sengathi kube kuthuthukisa uMcineke, kuthuthukisa ingoma. Ngiyajabula mina mangibona manje imicimbi yengoma isiba khona ngoba uyabona ukuthi ingoma sezikhona khona nje esiya kuyona ebizwa uMthakashana, ngicabanga ukuthi kule nyanga lesiya kuyona uMeyi. Ngiyakhuthaza lokho ukuthi ingoma ayiqhubeke zibe khona njengoba ubona ama-festival omculo, ngoba phela nje ubona abafethu becula iningi labo laba abashaya iginci, ingoma eziningi bayithatha obakuphi nanabo gadla, ingoma bayithatha khona emagosweni. Njengoba nibona benama-festival, kukhona ama-festival amakhulu kangaka nje, but ingoma eziningi isuka lapho. Yingakho-ke sithi-ke ingoma ikwazi ukuyimela ngayo yonke indlela, kube khona ama-festival engoma akhona
azobe mnandi sikwazi ukuyisupport into yethu ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi siyisupport ngayo. Ziningi inhlelo esilokhu sini-update ngazo esisayipheka sibheke phambili. Khona nje nohlelo olukhona esilikhulumile emhlanganweni ebesikuwo ukuthi siyaqonda ukuthi abantu bangabe mbube sesezweni futhi layo. Sisazokukhuluma ke khona inhlelo kodwa sisala la silokhu siyipheka ukuthi amagosa athize sikwazi ukuvela nje ngaphambi kwayimbube ucela nje izibusiso ngoba sisuke sihlanganisa abantu bayo. Ingakho sathi masiqala ngonyaka wokuqala imbube ingakamenyezelwa ngisho ngokusemthethweni kodwa ngoba thina sase siyamukelile sacela saphaphatha ukuthi ibe khona engomeni izokwazi ukubona amagoso ngoba amagoso phela amagoso esizwe. Ngakho ke siziningi inhlelo esizoba nazo. Siyafisa ukuthi ingoma kulonyaka ibonakala ingafani nonyaka odlule, ingafani nalonyaka, kubonakala ukuthi khona iprogress, kubonakala ukuthi iyakhula. Siyazazi nezinto engama concerns eziba khona kubathameli bayingoma ekuyiyona enkulu nje abayivezile kulonyaka esibuya bona kwaba indlela yokuhlaleka, indlela ekwenzeka ngayo ukuthi kwaba khona ucingo olude olwalubakhona lubahlukanisa nabantu. Sinothileke lonto leyo ukuthi siyafuna ukuthi umuntu mayesengomeni abone sengathi usemvalelweni nje othize abe ingxenye yayo into eyenzakalayo, kungabi khona into ezoba ibuffer egcina i-creator i-distance between abantu abazothabela ingoma namagoso. Sayibona lento yocingo olude olwalubakhona. Ngicabanga ukuthi ke ingakho sithi ingoma isupportwa yibona bonke abantu abasuke beyingxenye yawo. Ingoma kazolonke inenhlahla ukuthi wonke umuntu osuke khona uthi noma ekhona emcimbini ayibuke into esuke siyiphoxa. Ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule ukuthi ngicabanga ukuthi kwaba umavava owathatha isinqumo sokuthi abantu bavulelwe bakwazi ukungena bezogcwala la ngaphakathi ngoba kwakubonakala manje ukuthi kwase kukhona i-disconnect ekhona phakathi kwethu nabantu. Ngalondlela ngisho ukuthi siyakuhlonipha ukuba khona kwabantu abasuke bezobuka ingoma. Uma ngabe sekwenzeka sonke sisuke sinamehlo okwazi ukubuka ukuthi into yethu ikwazi ukuhlonipheka ibe sezingeni. Ngalondlela ke bacosheli bakithi siyanicela ukuthi njengamanje nohlabeni ulawule ukuthi usuku lengoma okuyilona lona seliphumile. Sizamile futhi ukuthi ibhodo liphekwe ngendlela eright, amagosa abazowabona, amagosa anesasasa kakhulu ngoba kwingoma kazolonke suke kufana ukuthi usuke i-world stage. Awusafani nomuntu osina nje lapha ngakithi emthandeni uzobukwa izifunda ngizifunda. Siyazama ukuthi kuthola abantu abasuke beqonda ukuthi bazodlalela umhlaba, ingoma ikwazi ukuthi idayiseke. I-vision esinayo yokuthi kube namagoso azophuma ahambe ayezweni langaphandle. Lonto siqalile ukuyikhuluma noMzobe ngonyaka odlule ukuthi sifisa ukuthi every year asikhuluma into esiyiphuphayo Bheki. Cha uMzobe weza kimi sahlala phansi sikhanda uhlelo lokuthi uma kade kuyingoma kazolonke kube khona amagoso awu4 noma u5 azohamba ayezweni laseDubai eyodlala khona. Ishale lihlombe lonto bafowethu. Angithi ke kuseyikho ukuthuthukisa ingoma lokho ngoba into engakazi yenzeke abaculi ibona bahambe bayephesheya. Kodwa sizokwazi thina ukuthi ingoma kazolonke sikhanda ukuthi every year kube nama group awu5 sisazohlala phansi kubopheke ndawonye nomavava nekomiti lengoma kazolonke ukuthi bazoselecta kanjani labo bantu ngoba labo bantu bayobe bengasamele iKwaZulu Natal, bazobe berepresent iSouth Africa. So fanele sazi ukuthi abantu abakanjani, abantu iSouth Africa ngeke idumale ngabo, but every year sizoba nohlelo lamaqembu amahlanu azohamba eDubai. Siyakhanda futhi ukuthi kungathi ngoba kuyaphesheya lithi iqembu mangabe linabantu abawu20 kuthiwa kuhamba abantu abawu10. Athi umuntu mayiphoxa lena athi hayi ingoba inkabi zami isele abantu ngenxa yesikali likunikeze sona seBhanoyi. Cha, igroup izohamba ngiyiphelele.
siyayibopha ke lonto leyo into ezokwenzeka esiku 90% kuphela sisazoyihlalela phansi ke ukuthi izokwenzeka kanjani indlela engeke idale umsindo. Ngicabanga ukuthi bekuyilokho bezokwazi ukuthi ke sinethulele khona ukuthi cha ingoma kaze lonke iyakhula ayibuyeli emuva kunomikhulu kunomibili emuva nawo ama spin-offs asezoba khona ukuthi masiqeda ukugida nazi into ezokwenzeka nazi into ezokwenzeka sazokwenzela phansi. Ngicabanga ukuthi program director ilokho umuntu ebefuna ukuthi akuthule sizoba khona ke nesikhathi sembuzo kodwa ke wena olazi uhlelo lakho udluma kanjani ake ngibe lapho kwamanje. Ngiyabonga. Siyabonga.